Tengin ni sedang no ikini Bible study ikini kapur. Tisha kalau dia kapur kaba nakam bagi nyok ban petengi ikini kajing puli jungi sepang kajing duai. Te ikini katayo ko beladap tingim simdan Bible study nomor ba kadan kajing rakhi ya ka Bible week jong haka balang ni. Tengin duai. Ko kpa jungi bah beneng ni dap de kajing engu eme try nagamenta kajing donrekat kajong me bat ngi kani katayo kebala yat baro ko wei kendrat aduk kani kesngi ya engu eme nagamenta kajing kerku kajong me hagi eke baro kendrat bat habangi beteng biang pat ban puli ketien jome sifang kajing duai ke ke bame medan ban keren hangi numba ketien kajong me try kamtami kani ke benta jong kajing duai ke bangi keren menta sifang ke bayo ya ke jubab ya ke jing duai ngilai pet atrai ke jing duai ke bame mes ngobha men sa skor ya ke jing duai ke bame mem sa skor bada try ke ni ke por abangi pet pat ya ke jing kular ya ke jing jubab ya ke jing sa skor ya ke jing duai ya ke badan ka ketien ke jome isnai ban yalam mingi kat bangi dang puli ketien jome bangi dang yo atrai sisai ke jinget ke baskem ya kata ke jing sutho kabasai kedari ke ketien jome kenang bah bangi duai kan long sisa kendrat ke pedeng hon khmat jome bat ke bame mesngo bah ban jubab iki jing duai ki jing kerpat ki jongi nipa ni kini keteng try bat onong penem be jongi u Jesus Christ amen ting ai khle fi baro ki bayadan ye mene ni kapor la ka beneng ka slap ha te bat ye firu kat ki bayo sngo ye kini ke jing pensngo ke jing pensawa ye kini ke Bible study jong ka balang Lom Siap Presbyterian Church lingba jong ke YouTube channel ni priang subhai firu kumju tengi ye beteng menta ye ka wipat ke benta jong ke jing yo jubab ke jing duai ni lapet hakini kita yo artili ke beladam ke jing duai ke bau bleu subha ban sia skor ke pat ke jing duai ke bau blei snobha setia ban sia skor ke ki kendon ke ki bau blei upen snow ye ki briu ki jong u but what ye ki bom dei ki ba langit ru ba ye ka bakumno ke bau snobha ban sia skor but ye ka bakumno u kwa ban sia skor temen dapat ngi nyepet ye ki katuk ni ki jing kular ha ka Bible ki ba kham kongsan sepang ke jing jubab ye ke jing duai te bro ngi dan kata kajing ang not balada ngi duai ublei unyo sngo but om tang bo unyo sngo ndrei un jubab ru ya kata kebangi kerpan kata kadai kajing ang not jongi abangi let show ublei de kajing duai ten ndrei ublei udan ki ek eru ki bau bu khmat jongi baswa bangi nyo ya ke jubab ya ke bangi ngi dei bantem bar kita ki long ki bangi syam hakikat tu kan ni ki dekhot jong ka Bible dengan syam syua ka beningkong ladangi ni kwa bo blei un jubab iki jing duai jongi ni dan kam ban i syua yo blei ningkong bangin dan po ka donot jongi ka jing i yo blei bangin de i sisa yo blei bam dan do wipat nalor jo blei bagi kham i te habang ila ban i jo blei kumbau kwa yengi ban i jo kata te kedanru ke jing kular bau unjibab ye ke jing duai ke jongi tung nyepet ye ke sam ke bakhandai fuwei ke dekhot ke bakhat sau bat ke bakhat san ke sam ke bakhandai fuwei ke dekhot ke bakhat sau bat ke bakhat san ngan puli kini ki kentin Nomor ba ula bu ialah ke jing i hanga nomor kata ngan pen im ya u ngan kentiu sejrong ya u nomor ba ula itho ya ka keteng jonga un khot kerpat ya ngaru ngan pai ketin haga jinjar ngan long lembat u ngan pelat ya u bat ngan penon brom ya u ngan penbun ya u dak baslam kerta ban ngan pen i hu ialah ke jing pen im
Kita kedai ke bang pulih nak sam ke bakhandai fuwei ke dekat ke bakhat sau hadu khan rio. Kita kedai ke jingkular ke jong blai ya ki brio kiba ie ju dengan pulih biang ke dekat ke bakhat sau. Wong namar ba ulabu ialah ke jing iet hanga. Kata kedai ke kendon. Bat ke jingkular hoi ke jingkular ke beteng na ke dekat ke bakhat sau ke beteng pat ke tu ke jingkular ke baong ke bakhat san un khot kerpat yanga ngaru ngan pai ketien yu. Tik ni ke kentien baong ngan pai ketien yu kemut blai wangan jubab yu. Habau duai hanga habau khot kerpat ya ka kerteng ke jonga. TVI kini kedai ke jingkular ke bawan no blai. Na kaliang jungi ngimdan kam bandale sibun ki. Dari kedai ke bakham kongsan pok ke donot jungi. Dan ayuh ke donot jungi syau blai. Badhang ni ngi i habau ong hagani kesam lengbau sim David hega lengba jong syakri bala toy gani kesam ba uta ubabu ia gajing iet ho blai lane uba iet yo blai uta ken uba blai un pai ktien haba u kerpat na u un khat kerpat yanga ngaru ngan pai ktien yu dekat bakhat san. Pilai lap bro ikata ngatrai ngengit pilai lap ikata tik ini kedai ki nongrim bangin yo ya kita ke jingkular jong blai ban jubab ya ke jing duai ke jongi ladangi langsung thu bhai ya ni ke nongrim bad hadian bangi langsung thu ngila simru ya ke jing persyang ban it sisayu blai kesam ke bakhandai fuwei ke dekat ke bakhat sau khat san ngatrai ngit phile yo ikata sam khandai fuwei ke dekat ke bakhat sau khat san kani kesam ke keren sifang ke jing donjong ublei ban ya dayengi na ke basniu baro bolong ke jakari jungi tekawei na ki dekat ke ong hang tu ba uta uba na ke dekat bakhat sau khat san ba uta uba bu ila ke jing it ho blai un yo ya ke jing pai ktien no blai habo khot kerpat ho blai ti ha ke jing sha kani ka khamdan kam sisu namar ba uba it yo blai kamut ukongo ya ka hukum ke ba kong santam ke ba blai ulabu yo brio te bangin kham sai sisu ikata nginya plit ke gospel Markus kelenong ke bakhat ar ke dekat ke balai fufra hei ke dekat ke bar fufra Markus khat ar fufra dengan puli lut igini ke dekat nado ke dekat ke bar fufra hado ke dekat ke balai fuar habau lawan te hu wei nakin nongtho ubalayo sngo ye ki jinge sat perlok hi hei bakia sat perlok hi ubad sngo thoru baula itho bha hei baula itho bha ye ki ulakali u kanu kalong ka hukum ka bakongsan naki baro to kai betu angni hadin bakadan ke jinge sat ke jinge kli dagi farisi dagi sadusi no trajisu shefang ke jing mi pan te wenek pedeng jongki wi i bo trajisu jubab dagi jing stat
Ti wan pat menta ban keli sedaka wei ke jingkeli. Wang kano kalong ka hukum ka bakongsan naki baro. Ti kata di jingkeli ke budan kam yang ai firu. Lada ngitip ke ko hukum ka bakongsan tam yangi ngiyo sibon ru ke jingidai ke basisya baru blay, baru try jisu. Nidon ha kata galenti jong kejinge dai ke basisya baru blay, baru try jisu. Ti ndaulah kli kata jisu jawab kumno dekat barf khandai. Jisu le tho te hu ke bakongsan nagi hukum baro long sngau a Israel utrai ubau blay jongi ulong we utrai. Men id yo try bo blay jome daga donut jome baro. Badaga mensim jome baro. Badaka jingmut jome baro. Badaka bor jome baro. Keniken ke hukum ke bakongsan. Lasi pilaju perkhat ye kata. Ni lasi pimpaju perkhat ye gani. Kai kejing dawa ke bandingkong ke bau bleu dawa nangana fi ki briu ki belong ki jing tau jong kham tam ladangi ong bangilanget ho Jesus Christ den rekam dei tang na kita ki belanget no briu kejing dawa ke bakongsan bau bleu dawa no briu kalong bon eat yo blay un eat yo try bau blay ketuk-ketuk ke bangila pulim tan ke balai pho. It kumno da ke donut jong me baro ta beningkong da ke mensim jong me baro ta ke baar da ke jingmut jong me baro ke balai bada ke bor jong me baro keniken ke hukum jong keniken ke hukum ke bakongsan. Tibun nam pedang jungi ngim penlak jingmut yakani ke hukum. Ban namar bangim tre ban penlak jingmut yakani ke hukum ngiduk sibun ke jingkerku na ublay. Tikani ke hukum ke dawaru sibun nangana fi. Namar ngi ki brio ngibun ki bang iit. Iit yaki kemi ki kpa, iit yaki men ki para, iit ki bahayang masam. Ha pedang si tengah ki iit si tengah. Ha pedang ki bayadai ke jingidai bahayang ki iit dan pat ke jing iit parlok ni iit bah para brio den rei ngi i nagane ke hukum baka bakong santam kedai ban iit yo try bo blay bat kalong halor ki wei pat ki hukum baro tu try jisu shua bun ong ya kita ki kendon wong ni kong ba utrai bo blay ulong wei kabamut ba nan da wei pat ublay lada ubriu ukwa ban mani yiki wei pat ki blay kata ka de jingjet jung ndre ka jing sisa kalong dan betang wei ublay bat utau ublay ubolong ublay halor ki baro unong thau jong ki baro u dawa nanga ban fi uhukum yanga bat fi bangin eat yu dalaga donut baro dalaga mensim baro dalaga jingmut baro dala kebor baro te habong dala kebor baro ketho da kebor met jungi kemut baro sirnyang mo kadonut kemensim tinggi mi kemensim kejingmut jing perkhat bat kebor met jungi tilada ngibu ya kata kum ke thong ke jing im jungi bangan iit yo try bo blay kumba ong hang ni ta kemet ngila kongu ya ke hukum ke baningkong hoi kedan sekawi ke hukum pat ke balong ke baar na kata ke baningkong try jisu ong kata ke hukum ru ke baar ru kalong kani tu khot ke balai fuwe wong men iit yelau paramajan kumba yeladi Omdon ke hukum ke weipat ke bakham krau yakini.
Na pedang gi hukum gi bakong santam ka baning kong kalong ban it jau blai. Ka baar pat ban it yau paramarjan lani ki parabriu. Mdai syu basujit tang ye kita ki bangi sultanat riban it ye barok ki briu. Kumno ban it ye ki parabriu pat kumba it je ladi. Ni ki briu ting it je ladi te kat kat bangi it je ladi lani kumta ka bangi it je ladi Rajisu ong pin it yagi parabriu. Ndre yau blai te ka kham dawa khambun ban it daga donut baro daga mensim baro daga jingmut baro bat daga bor baro. Tapi hamangi persang ban ko ngo ia gani ka hukum. Kawai nagi sok jong kata kalong ba ya ka ka bangi kerpa no blai unjebab. Ketua Sam kebakhandai hui, kedekhat kebakat sau. Unkor ketpat yang ngaru ngan pai ketien yu, haka jenjar ngan long lambat u, ngan pelat yu bat ngan penun brom yu, ngan penhun yu dak baslam kerta bat ngan peni hu yela kejing penim. Sibun ba kejing kerku. Yo ia kata bangi kerpat u bleu jawab om tangkat ta un pelat yangi na ki bebun ki na ki bebun ki jingma ki jing jenjar ni ong haga jenjar ngan long lembat u ngan pelat yu nang ta kadanru haka jing dai jongi haga ni ka perthai haka imlang sanang ngan penan brom yu nang ta wangan penhun yu dak baslam kerta kemudian ai kerta ke bajrong nang ta wangan peni hu ialah kajing penim kemudian unyo ya kajing penim kata kade kajing bu jong play mo titong inya perkhat kham jeliu ya kani lesidon kijing duai ki bangi la duai la bonsen ban ngiong ngala duai te dan rei kani kedekhat kedawa yang ai fi ban keli suai ladi ngait kat no sai ublai te ublai te yau tu bala iet yu wong bangan jubab yu ngan pai kiten yu ta sekawai pat ke kendon ke bangi syam ke bible bangi nyo ye ke jubab ye jing duai jungi kedai ketuku hukum ke baar pat nagi hukum ki bokongsan ke bong kumno men iet ya paramarjan jume kumba jaladi ditambah kani msim ong daga hukum ndrei kedai ke jingim ke ba i ju paramarjan labatai galong ke bakumno tong nyepet ya kata ke jing patai hak kitab Isaya kelenong ke basan pufra naduk ke dekat ke ban riu hadu ke bakhandai kitab Isaya kelenong ke basan pufra naduk ke dekat ke ban riu hadu keba kendai. Hatu kani kamlong kejing sya jingit bangalajit kebalaj no ia kejing khum kejing baman kebalau ia kejing kit lingkor bat keba pelaj luit ia kibala ban sitom bat ba pin khen ia ke kenja lingkor barok hatu kamlong kebasam yu kepu jome hakibatkan bad bamen walam selayeng yaki baduk bala kentat no haba me yu i yu balingkhut bamen penkup yu bad bamen buri iladi hai bad bamem buri iladi na lakado kesnam anda kumta kejing syai jome kan mi no kum ke menstep bad kejingkot jumi kan mi no buk kohok jumi ru kan let sesua jumi keburu mutrai kan long nasyadin jumi anda kumta men khot badu trai un sngau men kerpat uti un ong nga hangni kata kedai sekawai kejingkular lada ngi duai ngi kerpat lada ublai
un sngau yangi lani un jubab yangi un ongah ni kamut mekwa yu ngan bangan dep ai kadai shwa bangin it yelo paramajan tega dekhon ke ban riu haduk ke bapra ke batai ke kata ke jing it yelo paramajan ke batai lengkot dari gidang bun ki mo te utrai jisu te uang hakwe keju ye keju uang dakwe kurkom uang habang tangan pilai bam habang asliang pi ai habang apang piwan jengok piwan pet habang adan hiyeng bendi pi wan pet yenga habang ngamdan jan ngaling khut pi ai jan bangan kup kijuk ki kentin bo trai jisu uang kata kedai kejing pensisa jong kejing iet yelau paramajan kumba yeladi lada ngathan ti ladi dengan iet yeladi dengan persiang wat bamem ngai bamem yeladi ha lada nga sliang te lada nga iet yeladi dengan di umam te kumta ko bang iet yeladi nga perkhat ru na ka benta jong kiwe mo te kata ka dei kabami na kaba iet yelau paramajan teka ke jing kulara ka bede ba jing duai ka to khot ka ba khandai ko ongkum no andakum ta men khot ba utrai un sngo men kerpat u teun ong nga hangni ta ka jing kular jong blai te ki paramunget tonginya perkhat jelewi kini ngila sedang sywa de ki hukum artli ki bakong santam Bat hakini ki artli ki hukum dandru ke jingkular sepang ke jing duai. Ke jing kular bau blai un sya skor un pai kitien ni ke jing duai jungi. Ke jingkular bau blai un ong ngahang ni kamut ngayo sngo pan pikwa ayo. Telada kumno mi ke jingkeli hanga fi balai bau blai jubab ngala duai kan usin ngala duai kan usnam te let's say kadon kam yangi ban kali shwai ladi nga it na miu blai kumbau kwa yanga bangan it nga it na miu paramajan kumbau blai kwa yanga bangan it yelau paramajan mu te hatu kadon yo den kejing hapo jungi ka donut ka bapja ka bam tre ban it yu blai ngiwan jiseng tang badi banginwan mde bangiwan na kejing it yu blai ngila iki kam ki jam jongi tang nomor bangin pendap kamram ndai bang mi na gajing it gajing sitram nam tau blai telesi dangi longkom ta te kanemuan kejubab no blai ye kono kejing duai ke bangi angnut ngi trang bo blai jubab te kita kilong artli shwa na khman te mentang nyepet pat sakawi bat kata kalong bangi yaine how try jisu kum ki bangen habangi yaine how try jisu bat bangi yai bu ya kakhtien ka jung haga jingkan mau haga jing burom haga jing kongo ya kakhtien jung taru kan wan ke jubab na ka benta ki jing duai jungi Tungi nyepet ke Gospel Lukas kelenong ke bakhat sau ke Gospel Yohanes kelenong ke bakhat sau ke dekhot ke bakhat sau Gospel Yohanes kelenong ke bakhat sau ke dekhot ke bakhat sau lada pinpan ye ke ikeiru nanga haka keteng jonga ia kata nganleken oh kani kadai ladang ipan ngamut ya mdai kani ka gospel Yohanes nong bakhatsan ke dekhot ke banyo nong bakhatsan ke dekhot ke banyo te ketu ke dekhot kong lada phiyai ne hanga bat ki ktien jonga ki yai ne afi te ka eiru ba phi mon pinpan tekan long ifi tehni ngisam sekoi pat ke jingkular ba an ai ya kata ke bangipan lanin jubab ya ki jing kerpat ya ki jing duai ki jungi
Bat kai kata ke kendon ke bau trai Jesu ong lada ngipan ngamut ladangi yaine hau bat lada kiktian jong ki yaine hangi te ke ba yaine au trai Jesu kamut ke jingadai ke ba jan bat lentar kamdai ke jingadai ke ba sidraham menta sngi la sai la peja la kelat u trai Jesu lani sitayo la raham la sidraham na menta u trai Jesu sitayo hadian pat la peja Islam la kham sidraham na menta ke perthai dikata ke dai ke jinglong ke bom yaine hau trai Jesu ke jinglong ke bayaine hau trai Jesu ke dai kata ke jingadai ke bajan bat man la kesni badaba ngi yaine hau trai Jesu wong ba ke ke ba fifipan ya kata kan long hafi kamut ai fi kata Tika bayane utra Jesu kamut tang kejing jan kamut kejing kok ngoyu ngamla banyane utra Jesu ladanga ngam kok ngoyu kasno lang bat kejing kok ngo kasno lang bat kejing ie yo mo te kiasno lang ketu banyakaran mena sipang kejing ie yo blai kiasno lang tingila banyane utra Jesu ladangi ie yo ngi kwa ban penon bromiu tikamut ke ke ba ukran mu yangi kalong ke ba kodor ngim kwa ban pen khenya kata ngim kwa ban yat lat na kata ndri ki nyukor ngi kongo ye ki bolakran takadau ong ru hakani khot lada ki tien junga ki yaine hapi tifi ban yaine au trai Jesu kathawi kata mla ban ong bayaine utrai Jesu lada sifang ngila yalap miet bat ke perthai bat ki kam jong ke perthai ki balong persya e ke manublai sifang pat ngila long ngila ngi dalade ke singu blai ngila wan jeseng ngila long sungu kumla sit hampat nam tau blai tenrei kani ke deban yai beteng lenter man ka khlemat hakajing sisa hakajing imjungi tiladangi ngilong kumta ladangi yaine utrai Jesu lada kikten jung uru ki yaine po jungi ngi burom mi kikten jung ngi persyang man kan maulan dat kikten jung katate kai ka bangipan wong kan long yengi nginyo ye ka juba ti to ngin yai kli ladi ngayaine hadukan no utrai Jesu mo ni tang su phalang kepercayai tang su phalang ke spa tang su phalang ke borom la kalat no utrai Jesu te kata te kam dei ke jingine sakawai pan ka kendon la ne ke jingkular ke badan la da banyo i ke jing jubab i ke jing duai ke dei ke tu bang puli mentan na gospel unisi ke nong ke bakhat sau pan ke dekhot ke bakhat sau bat kata kalong la dang nipan ya ke ha ke kerteng ke jung to jing sya khat lai ru ka kadi ke ju hi pengin puli ka ba khat lai bat khat sau tika ke ru ba fin pan ka kerteng junga ye ka tangan le bonyo penan brom yo kpa hu khun la da fin pan ye ka ru nanga ka kerteng junga ye ka tangan le ken te bu trai Jesu wangan le ye kata ka thau yu ketau bau ong ngan jubab ngan ai ya kata ke bafipan tengi don kejing sutu pan kamut ayu ban pan nau trai Jesu lani ban pan nau blai nau kpa jungi bhabneng kumbong ke dekat ke bakhat aru ni don kejing sutu kamut ayu ban pan haga kerteng u Jesu hoi man kesngin dangi duai man kapor bangi duai ni pun kut kumnoi kejing duai yung haka keteng Jesus Christ mo ni pan amen mo tigamot iu kata ka bapan haka keteng Jesu lingkot ban pan ye ka haka keteng Jesu kamot ni pan halor ke kular bau blai ula ai hangi ya ka hok bangin pan
namar bangi langit hutrai Jisu. Kamu dah bangi langit akhmat ublay, ngilet akhmat jungu kum kita ki balayo ya kalan nani ka kabu nani ka hok bangi langit namar bangi langit hutrai Jisu. But kum ki balangit hutrai Jisu, kum ya ki balakhat ki khun ublay. Takamat ngipan haka keteng jungu. Ngipan kum kita ki badai ki jungu. Ya ki ba mau ukhat ki dei ki jonga. Kumbau ong ha ka gos kani ka ju gospel nong basifo. Wong ki langbrot jonga ki sngo ya ka sur jonga. Te kamut ma ngidon kata ka ikhtiar ke bau bleu aengi. Bala ringi pan kum ki khun ki jong blei. Kum ki banget hutrai Jisu. Kata ti an ai ya kata ka bangipan. Dan ring inum la ban pan ha keteng Jisu ladang ngipat ngiat khongpong ya kemanju. Ki bapan ha keteng Jisu kamut ha jingim jongki la sotho baki deiru ki bale ya kemanju. La ban pan ha keteng Jisu wat ladang langit hu ladang ngiat pat persya ya kemanju. Ha ni jingim. Ti kata ka dei sekawai pat ke jing kular ke bangi syam ni ke ba mi na kajing pan haka keteng Jisu bat ka penyo angi ke ke bangi don ban pan no blai tinang tupan ni syamru se ke waipan ke ba kelumpan menangi la polis fang ki hukum ke hukum ke bokongsan artlin ne ke hukum ban yu blai ke baningkong ke hukum ban yu paramajan ke baar tenrei dang dan sekiwi ki hukum om kata kedai ke bokongsan tenalor kata ke dan kini ki hukum ki bau ublai uayengi te ladangi sumari kini ki hukum ki jong ublai ladangi le yaki ngi kongo yaki hang taru ke dan ke jingkular bon jubab yaki jing duai jungi un ai ye kata ke bangipan tong nyepet ya ke sitiu yones pat ke baningkong ke lenong ke balai ke dekat ke baar fuar ke sitiu yones ke lenong ke balai ke dekat ke baar fuar ngan puli ban ladang apan ya ke eiru helat soringan pule bian sedang ban ladang ngipan ya ke eiru ngi pediang na u na ba ngi sumar ya ki hukum jong u ban ngi yaile ya kata ki eiru bepen sengubha hakmat jong u di mano basumari ki hukum ki jong ublai mano bepen sengubha ya ublai lembaki kam ki jongki habaki pan ya kata kinyo pediam kata kadai kejing kular teu yo ni sangi utho ya ki balangit hutrai Jisu balada ngi sumari ki hukum ki jong blai ngatrai ka kentien sumari ki hukum pisong thu em kamut bakongu kamut bale ki hukum jong blai nang tangi pen sengu bahaya ublai hakijing imjungi ndai tambangi sumar ke hukum ngila ru ki ba pen sengu bahaya ublai ejaka ban pen sengu bahaya ubrio ngila ban pen sengu bahaya ublai ningkong teng na pen sengu bahaya ublai pen susi yu brio na pen sengu bahaya ubrio pen susi ublai mo hak pertai mentale kadan bah kajing pensoi yang ai fi ban pen sengu bahaya ningkong yu brio tiba hak kata jing persyang jongi ban pen sengu bahai ki brio ngi pen susi yo blai ngi pen thut yo blai sibun te hang ni ngi i bagajing ba ka pen sengu bahai yo blai bat ka basumari ki hukum ki jong u kata ka dei ka penyo angi ya ka ka bangipan wong hang ni ladangi pan ya ka ru ngi pediang na u na bangi sumar ya ke hukum jung. Kemudian ngiyok pedang, ngiyok jebab, mo
ia kata ke bangi pan. Toh. Try kalan pat kawai ke bakham long kelum sisu haga ketinu blay ke ba lakular baladangi pan anai. Dia kata ke kedai ke bau try jisu ong ya gitu ki brio ki balak se ki do jingkerman mo te manga mafiru ki don ki por ki bangi don ki jing dawa ba kraw ba jing jing ten rain sibo ngimpan ni skap la kasngap tukum no ublay uns perkhat ban ai ya kata ke bangi don kam te kamut ngila sung thu ni omne la dangi pan hey ladang ngi eat you blay ladang eat you paramajan tingi pan kai ingin yo mo blay jubab ingi tenrei sibuk ngimpan pan sibuk ngi sumar kan you hukum blay ngi eat kan you blay ndang ngimpan pan te blay unumla ban ai ladang ngimpan taruk bapla te try jisu wong lada pipan nai lada piwan pinsem lada pitiet play fi te ngisem gospel Matius gospel Lukas ta nyepet gospel Lukas kelenong ke ba khatwei ke khot ke ba khandai gospel Lukas nong khatwei ke khot ke ba khandai. Ngaru ngau happy depan tion saai happy tuat pin semru tu tiet tion play happy tadi kentien ki jong tradisu depan tion saai happy te kemut tang balapan la ai pat ngi i badai ban i ju blay dan badai ban i ju paramarjan de ban sumari ki hukum jong blay de ban pensengu bahai u blay bat kumta ter tamba mdei pat ban klet ban pan kin ma klempan te numiore wong tupan te ansaai fi mo te kita di kular ki jong blay ba un ai un jubab ik e bangi duai te kadan pat segwe ke benta bat kini ki benta ngila petru ha kapor bangi polis fang kitu ki bau blay sa skor kejing e jo blay kala de kawai bangi lapet mensua you know blay sa skor ye kitu ki ba e jo tementa you know blay jubab ki jing duai de kitu ki ba e jo tigadan ru ka bangi lapet kedai ki breu ki balai ka hok mo tengi sem kitab proverb kenong ke basifo ke dekat ke barusau titung nyepet je ni ke benta de kitab proverb kenong ke basifo ke dekat ke barusau. Kitab ki proverb kelenong ke basifo ke dekat barusau ko ongkum no kajing septing jong bomman kan wan ngat hu bat ye kajing kwa jong bohok on ai tiu briu ubayat na ko hok ubale i ko hok kai ke bo kwa upan no blai ai kata ke di kular TV kadang kam yang ai film benbuk jingmut di kini lese ngidang don pedeng kejing pan ye kai ngi ong ublei mi sngo yenga ngalapan sipan ru umai telese ngim semia je ko hok ngim sempersang benda ko hok nalor bekiwe-kiwe ki bangila puli mo
tenrei ladangi im sngi banyat kahok banai kahok tikani kedekot kadika jingkular ke basai bah an ai habangi pan mo bat sakawi pan long ngalajit katuk ani kendon ke bakham kongsan kawi pan kadai ke jing septieng yau blai teh kabai dei bat bau blai sa skor ke jing duai jungiru ke jing septieng yu kadai kawi ni kendon tenrei ban ai ru ye kai bangi pan ke jing septieng yu blai kadai kawi ni kendon ni sem kata ke probo ke ba hei ke sam ke basis pa sausan ke dekhot ke bakhandai tonginya plit ke sam ke basis pa sausan ke dekhot ke bakhandai em đi khot bakhat wi sorry đi ke bakhat khandai ke sam ke basis pa sausan ke khot ke bakhat khandai un pendam ye ke jingkwa jong ki ba septing yu un sngo ye ke jing lenyar jong kiru bat un penem ye ki tehning ibiang un pendam ye ke jingkwa kemat ki kwa ye ke kipan no ublay kular bon pendap ani un ai kata ki adu bikin dadap tenrei kai ke kendon ban septing yu ublay te jing septing yu ublay ngira krenteng kamdei ke tu basu septing yu khla yu sing kedai ke jing burom yu ublay kembangi burom ye ki kimi pa ngi kongu ye ki mo kapor bangidang khna kanungi buram kimi pa kabami na gajing buram bangi iet yaki te kataru kadai gajing septing yu blai ni buram te ngi set penankam da kentien septing buram yu blai ndai ke septing basnguma septing yu blai ndai kadai gajing septing kabami na gajing buram yu blai te gajing kular ni ke sai kadar beladangi ngidan gajing septing yu blai kaong yu tu un pendap ye ke jingkwa jongi tu ko khot ke bakhat khandai mo tetonginya perkhat bhai kini ki benta ki bangila puli mentan nama dei halor kini bangi sothu ki kular ki jong blai ban ai hingi ke bangi don kam ki yang hangta lada ngim dan ke jing e ju blai ngim yo ye kata ke bau kular ban sngo yengi ban phaiktian yengi ban ai hingi dengim dan kejing e yu paramarjan nginam yo no blai ladangi pan e ngim dan kejing septing yu blai kaju mo bat tetar ladangim sumari ki hukum ki jong u ladangim im kejing im ban pan sngom bhai u ngim la ban khamenti bu blai un jubab ki jing doi jungi tu blai kerku ye ke jing puli na khtin ke khu chung tengah kerpat jing ilang baro bengin pet biang gini ki dekhot philai sngo da phikwa ban thor sa tho ban da phi pet biang gini ki dekhot kan yarap sibun namar ho phi duai phi kan mau ye gini ki dekhot phinyo ru ye ka mansim ka be dei bat ka manu blai mo tu blai kerku ye jing puli na khtin chung tunginya duai atrai ublai bokpa jengi ubhabneng nyangu eme na kabenta kani kapor kabakodor kabamela ipad dengi sesin tukur khu kanrat iki baro ki bangila puli na kaktin jome bikin long dok long snam ke jingim jungi bangila ban pentri kami ki khamta matrai bangin e jeme ngin e paramarjan ngin le ekaman jome ngin sumar ki hukum jome hoi da try ngin nyene hami try bu nong pin be jungi ka ktien jumi ka nyene po jungi try rap ingi bangin long kumta khnang ba kanu ko bangin don kam ka bangi pan ngin yo ye kita ka ba me kwa ban ai ngi try kata ka long ka ka ba me melapen i hangi leng ba ktien ka ba khut ka jumi try rap ingi ban yai pusan ni gini ki khot
namar ki jingkular ki bakrau ki badan ki to sngau ko pai ki ni ki jingkarpat ki jungi to damap ki pop ki ringkang mesam ngi na bangapan ni ki ni baro teng tribe nong penim be jingi Jesus Christ bara ka buai na ru to ai ba jing ai ka badap biang ka jong try Jesu ka jingit ba jong bleu ko pa lamba ka jing slok men sim ba khu kina syongkar hai lambat ngi kum pai long jong me hang ni bat kirunget ru hakalang setlak ka perthai menta bat hadu halakataru amen tu bleu ker khu ki baro ki bangina pendap kani kapor